Now we have Bethel, Un arī Bētele, the place of death. vieta, Why is it the place of death? kāpēc tā ir viešanas vieta? Bethel Bētele is the place ir vieta, where Jacob died ir vieta, kur and Israel lived. un Izraels Bethel is the place where the Lord will remove the old name, veco vārdu, the old nature, tavu veco dabu, the sinful nature. grēcīgo dabu. Can I be a little real with you, Vai es church? varu būt patiesa ar jums? Can I be real? Paties. Can I hurt feelings? Vai es varu sāpināt jūs? The Lord will take you to Bethel Jūs aizvedīs tev uz Bēteli and kill pornography. un nogalinās pornogrāfiju The tevī. Lord will take you to Bethel Aizvedīs uz Bēteli, and kill lust out of your life. Un nokā- The Lord is going to iekāri. take you to Bethel aizvedīs uz Bēteli, before God anoints you pirms viņš ir tev svaida, to be a lai pastor, būtu mācītājs, to talk with people, lai runātu ar cilvēkiem, to counsel women. lai konsultētu The Lord takes sievietes. you to a place of Bethel. Viņš tev aizvedīs uz Bēteles vietu. The Lord will take you to a place where you die to the flesh. Viņš aizvedīs uz vietu, kur tu nomirsti miesai. Do you know why God tests people? Vai jūs zināt, kāpēc Dievs pārbauda It's to get rid cilvēkus? of the flesh. Lai tiktu vaļā no miesas. And maybe it's not lust, what's the issue? Un varbūt tev nav problēma ar kāri, Sometimes with men of iekāri. God, it's money. Citreiz tā ir nauda. Sometimes with businessmen, it's money. Varbūt ar biznesu viņiem tā ir nauda. God will test you deeply Dievs tev dziļi and pārbaudīs take you to Bethel un aizvedīs uz Bēteli, to kill the flesh. lai nogalinātu tavu